Bula. Bula binaka. Bula Feni. Bula Tarai. Iya, Bula Keneta. Bula Pau, Malom Bula. Bula Farasiko. Bula Chale. Bula Esala. Bula Binaka Kini. Iya, Bambula Sarchakan Vikim Nikede. Nasi amati kumain. Bula Binaka me no way. Isa. Okla matakalele chuk gorme no way. Bula Seniasi. Iya. Oh, tik herenuka. Bula sia John Washington. Isa. Bambula Sarchakan Vikim Nikede naleni korme di kombia. May buninuku na lele, na utopatu ki patulele, bambul sarchakan vikim ni kensar. Iya, nakabale bunda tala singo binaka ni kuwa, kero bambul sarchakan ni gome Hawaii. Iya, bula labo? Iya, bula binaka Dr. Tini, bula binaka na kanda ni warang tumay na kabini kuwa, o Kelvin Peters. Oi, bula Kelvin. Bula binaka Esidabu, Keswanga. Bula binaka may Perth. John Andrews, bula binaka. Isa. Joe Andrews. Joe, bula binaka. Iya, bula Tuya Sela. Nakabali mo na siya mati kumay. Sigabaro itim goy ke. Bula binaka may kata. Wow! Kami na tokololom. Isa. Koto. Bula binaka. Bula Tiffany. Bula Sam. Bula binaka. Bula Ruben. Matolomani. Bula binaka may Merika. Doon nga na siya nibital no ni kuwa. Bula binataw. LV. Bula binaka. Nakabali mo na siya mati kumain. Kung nga nabital no nga ni kana sa may wati tiko ni siya ni nonta biwase. Nabida na ulutangan. Tapi basta bital no chukumikin na ya. Na ulutangan ni Sol Baki na tuba na baka dindike bula binaka Eliana Boli na bula binaka may Nislandi bula tao na bula binaka may Wellington ni isa lalang binam daw ta ili iya na bula binaka na ita Mika ke na ita Androm bula mata naka na siya mati kumay. Parang di binakachukan ni Irong binakachukan ng liba ni Vitalanoa may Hawaii. Iya. Chobesa. Lolo tani Corlew. Iya. Androm bula binaka. Iya. Iya. Suas rolen iya. Bula nako. Tumraw. Androm bula labo. Androm bula. Kaya nga iyo. Kung da Vitalanoa nga nakyan na nakangando nga na Rally Subi. Rally Subi nga ni Bay Ulutanga so tabital no chumikin na urban rural drift na Sol Baki bakatal nga kina na ulutangan ni tubutuban naki kaya na baka hindi ki lebsar chukara bitar chuk may nanon ratalita kana bitalan noa na kaya na may wasi chuk na non sisiso Apisalome Mobono Dr. Apisalome Mobono bakatal nga kina na non sisiso lobo o kali na living in two worlds o klan dito nang unayan vital na takin may balatan na numutisis labo iyo lebo sa vital tarmay na non sa pinakata mera tomana na non rabul at man do muray na tikinela bo iyo na bata-batangan ni bakang giti iyo ana sangatal ni lebo nakan na baka madaltak ngomot na non dai bakarita kinga kambimbi ninda tukuna na bule nda bule chiko ninda tukuna daga ba koko working smart sa sinda daga ba koko sanda sangana kana ngoni sala me kosar ninda oda se me kosar ni
Ya, le baka bunan to mati sandalay maboa. Santa sanga na kena ngoni sala me darawata na ka me binaka na bubale. Iya. Ani lebe kenda barong cuma kon baka bubale. Kami binin dari na lubenda. Dari tiri tal cunga na kenda isai. So ngona be kenda na turang sandaran ni sangangan na buli menda toso sewir na marama. Kabna kenda enda buli kede kina. Indra kaya o bakan din taka Dr. T. Iya, ninda sasanga bata. Ena binaka bana bubale. Ya saranga indone bagarite kile bukiro redi choko baga biotini. Na bune tale tek chiwakina na vital nongo balatin da sasanga bata baga biotini. Enda bekenda na lilu ni bubale. Iya, nonon dai bagarite klanda yalo binaka da kawete kirna non dalle ni bubale beto ir saranga na otinda na nonon dai tokka ni bolle kai. Iya. Bion kaya o bagan din atak. Iya, sa sinchiko nung kutan nung kunasa sinchiko na tuakango na nganengo. Santa na may chiko baka bubale. Kaya kita already niya nga baka lepo Dr. T. Iya. Kita beauty mai. Sa kaleleo no kung nganeleo yung bakindua. Saan kami sudo nito no nirodorobo. Kaya baka ugit kiro baka lepo na sasanga baka bubale. Sa tamo mo numuray na siya na Dr. T. Iya, wabi binakin na kira wasi chuk na vital nongo. Wabi binaktal chunga berto na sa may bakataringot yan ay batabatang ko wabi binak nga bali bichawa na mo na langi. Kelvin Peters, Alipati Trail, Royana Matetini, o Silipa Kumbuambola, o Pau Kautonga Tuima Kautonga, maksud siya nung gulew, sabi sa naram, Mike Douglas, o Susana Licanadea, na madanggo na bakatataro be sa terikilendua, bata kay sa Chico Soro, doon kaya na nanggu nirutalitaka, na non ramay bitalon na suritimay, may buli kirikina, may bakana na mo ba madalta kaya labo na bimbi may viti lakubat saranga na bitala no membeleti choana mo na langi o Kelvin Peters sa chuk sarango me no way o Alipati Trail sa arto chungo Minisilandi Royal sa chuk sarango me na Cook Islands Mike Douglas sa chuk sarango me Australia iya na bital no baya enda marota ka ni da bital no ta ka nan renre enda stapa keda nan rendre iya na binaka chuk miliwe Ya rala ko batal chunga na rubo bale. Iya. Esun jo wala ngala kon dem bitumai. Baka be songo no rala ko chuk baka biotin. La ko ba chuk na lo bendre. Lebu nan rendre so tabi. Bata na lo man rendre ya lebu tanga na kara bule kin na lo benda. Bata kira na kenda isa Iya. Belatin ninda ta kapata na kanda ta kapata baka bubale. Ngai retelangan no to warete ka baka te choana mo na langi. Na chuk na bubale no to ta. Turang ni lebu cuk talangaro na lubenro maram manggosa na maram manggo na maram ni korle miseruango ya no na taka ni sinda kapta untuk ko cuk no to ta cuk to no ngani rabi bukin no bakalebu na bakare cuk talanga ki silipa tangi daki no to din samai takalia no to ta ya nabi toko ni apa ka dur cuk ba bale Mike Douglas biti di kombia sa dorobol ya ni Islandi lai reida na nona leonibal maram ni Islandi sarto tok sarai Australia iya o reida ni dona bi baka un git baka le weekend se weekend sa dorobol chu sa sangonela sa chuko babala ni dora kamen ta baka samta ka baka mimbi iya naka Dr. T hotel tanga ni chuk talanga na yalo ni natambusoro chuk berto na yalo siangan ni Ralo merayal mulmulu musim merayal lilai di rostapa nan rendre ento stapa ke berto na bitamay na kautong na roto la ko chaman ni roto ngoling ilandi rendre ke ndala ko be kito to ngol Minisilandi kito ngol Australia ngo kito sangol sarwe Amerika
Auckland na bunga bikim ni na warang chukumai bikim do mi kata bikim do mi Perth bikim do na biokan do chukumai Amerika Auckland ni nan do bata na ulutangan go ni das tabat keda nan rendre ini chukum bikim na yalon dina na yalon ni Belomani na yalon ni Benanumi na yalon ni Bitokoni and na so taban nan rendre siangan ni bakam bekatakya ia na nonda do bata menda Belomani takanan rendre enda laku do ruma na binaka na chukum memore ia anda kau aurita keda na vital no keda sami bakai duri e bakai chuk keda kina na yalo na never give up na family support bata ke na yalon dino iya iya dara kami vital nga anda laku me papalangi au bakan den taka chukun na o irman tanga na kanda na bese buru mai viti sarabat chukun na we tertorong we rekedeng go sa vital no kino tarisi endor kanun rabaka bina kan ni ron ni mai rong non rital no sonong sa rong tungan tomon rir na kadi bak na wales nda kambeka sinda bedira so ira na bos lao so ira kilelewu rabaka bisnis rabaka lavo sa tuna kavera yan may rongan ng tomon rong oras sinda kileleira tu berarti asal kan nambul kedi kina na buno kedi nambul kina o ira sang sa chuna rabula binaka o ira sang sa chuna kilay lebu yan may baka rong teke na non ritala no dona bi baka unge ti lebu dona bi baka mbulay lebu ve so itu so tabatal chunga na bi kabaya yan ngay bital no teke no ritala sura kita tala yo kanko turang mebi semaram mebi ni ndagere ni sema bata kede chuka na bi ka kede rawa sema non rebata bate so retiro Dr. Timmer mai talno so era baka ulumbale so era kani rawa so yo irna baka yo ni mero non retalno ndar kana kena be baka ungeti baka benar talanga be lebna wakan dera soli tuku tal cunga me bukina bata ko ya santa na bi om ndar kanungu baka benar ka iya nanomuni sema chuma pamini pinakabikim ni na sa subscribe na YouTube channel pamini pinakasarchukan ni bikim ni na sa sema mai bung sarchukan na ulutangan ni buli sa ambiuyani bikim ni na lalai baru biutak talin goso na video ni manu na manu buka na yangan ni be kaweso na baka na besi na dakua so na be kaubango na dorongo da tunga ia bina ka menda rei menda sarap sarang na kena tambay babi bina ka chicken na bina lubi kera o leo bunindilo na no na yalon jina taka chicken na takaba na video keda ni sarabatiko takaba keda chicken na otako leo takaba tondo chunga ibale sanga ni bako roikina baka tabuli ko nga batay ko sayang na YouTube sila bo record nangon sayang na YouTube don nanto talaga na ko bindi talaga ko merka kun chukol nga lemen dar kun takaba chukon na kai ndar ka kiro rede bagale bondo ka chukubra nongan ninda chukunda no buno kunda wele chukunda nakap chukanga na PlayStation senda sara YouTube senda alo tuna Netflix la kutung korsong lu kabanawa ole indon na sara lalo salak ngamen lalo kabiro nongan itu le menurut ka chukunda ka bobe bu sarta ngabale ni ro no bole lengo leo bakatal nga kino merwarita robe bu ko bagale bana kena bagador na kangko yo saka chubi Dr. T ndol nga nawang kabungko kirusan na laki leo kirusan na laki na koro kiro le titi manda ko mendo nembaki me sotab manda na sorongo nartu babalang ngirna leben ndor kangko bi bakong gitikin so beken da bakando sando bakasam takut sabtu nga sa so leo saranga na ko tirtal nang ni na koro yo redo yo ke bakawas ni kiro bagador ya oro no ni kiro sin malel bagale wi pero na koro Belajar mai bite le na kain dari tu kene sangan isomi na titi na nondangel na ngoli ngai ochunga na bulu ko kosa o mo ta kesa kirondo tal na ta chu bagalewe iya kesa na be baga ungetia mi kirondo koti rau chu bagalewe kesa ni lamana melako ya baga bina bale be baga ungeta baga bina ka tekir na levenda ta baga do tekira merenda utoko ni kendai na legacy ndana bitu me vera erna ndau raida rongo deira nakaenda da kapai sar ni lebu nakara rongo da bitero no korsa rongo nang kasangkasi roko bagale nakaenda da kapa nakaenda tukuna beira datang naka Dr. T endo baka bolo chukumengo wane chukusar menel sumen chulandi bula
bulawane. Kung mo ko natutunggo yang tanang abir na kan mana koro. Iya, dia serangan. Pambur tercenga bertuna bubala matera bula, maimba, nakabale pun na bakarong itu kumain. Iya, lebu na bio kantor cuma mana koro ya orto na matanggal lo mana koro me dolo suba na kena tu italan no iya orto na maraman dolo musuh mana itasir. Iya, orto na kang kusar mai wani makutu nandau mbuli beba. Iya. Totokan ni dorong iya. Baka benar-benar katalangan ni satu kita dengan ital na YouTube sangkay lebu na kantor sangkay merida bakan tuwa. Nakabale Lako cukor lay download. Iya, ko sa balaksar ni Ronondolo na na sa subscribe mai sa Ronondolo wal non raw baka sa Ronondolo bilbili lebu. Yan da bang kit kan tsangan ito kay men da bito ko ni mai belatang ko sa nan biungo don day pata-pata mesa ando sarangan korni buli. Mendo na korni buli sa pata-pata be ira keda na ngone keda ni bitene be si burbura mer sa ngol ngai na pata-pata ko mer laki buli dikine na kay erangan rem belata na bunara ta butumiki na sa ta labo don tu binakaya Iya tu binaka na copyright ke ruang bichiken na YouTube ya na maga tsungango indo tarme ya baka be rani kita usia tak na page go iyo don endon na copyright ya be iranga era ke baka ni sarap na vital no ya be iranga era sanga meralai i baka tani takambe ka sarri da kamera rawata kinasona ka ang nalaw yo nakatal nga den kinalaw ya baka taki Amerika nalaw ya baka ko taki copyright law yo sinindo na law me both na bro international law ni copyright na baka ko nga na bi matentu era ke baka ra baka law ta to enforce the law ni copyright and rawa may bicho bang bota chiga orto ni orto may bicho orto na tambana ni daw lang sere daw bul sere ito na Fiji Composers Association iya ko litak sarchang sir rebi oleh sebulo koro bakatalangakin ito na tamanisawe ngono nanda bito ko ni chukngan ni Meso Oliveira na do ni beba kamarote kina don dia na nonra buno na nonra kilaka era bolaki na nonra sere ken balmbale na weka ke na nonra sere ken kara bulia melista na kabakela melista Oliveira ken nonra mata bubale iya andon kanda ya tarong chumai na kere baka matal takitsuk na micro hydro ukabi ko mi inbox mai wakanda turangan ni kandaw o sa kabi ko ya tau sana inbox mai o sa suliaba na website ya melay download tak me baka ulika rauni bitar tarbi ratau na bulta katsuk ya au bakan dikabi chuk endua na micro hydro ya ono na kilowatt on na kilowatt au kere berto na quotation na website ya erto sulema ye on na kilowatt ara ni lim sang bul na vale may na kor ni baka wangkaran na kor leli sar na wanga kina iya na kene quotation baka labar to bakot me biao 6 kilowatt ono non dolu vitu non raw na ilabo ni Amerika iya sanda gare ni convert nga na karni si may non da may viti rana baka ruota ka na ilabo may viti so baka torong sa mga na kamatele ngondo na kakirobia baka narita baka lebu na ultang ko di baka tindike ya na ultang ko ni na baka tindike na research iya ni sasolian nindo na ultang ni vitala no kaya baka hindi singa ni matatibiken na lay baka tindike mendaray na kenay baka madala matelelay meron da kilaba ka binakay so na website mbaka na soliani iyo nuna kami data karon da bagandi dina ngaira dikin ni usar na ka sanga ni matatabiken dara ni yan na bata nga ni bibuke dokati iyo kana beka kedan ko buke ken me rambele buna nonta bibuke batini bungarangon sa na wara bitumbak nga na matintu tutale so na bibuke daro ni da kambak nga baka koro se baka yan dona ka o buli da bale bembalatan na hydro na mini hydro me kanindar kala may bit sa halip na ngulo sa muso balip na liba-liba tukuni lebu na lenga sarchung beka may manasabu iya gombe ka sonang ni sala ndaro ni bibu kina meron ni wasay na lebu ni liba-liba may wasay beka meron ni kakuni sa baka rambek nga kina
na iba ka soni wai may manasab sira balabo Iyo. boso na kala lain daro inda kabar to na mosi na tasi rilebu tuko na to udi wai na dolo ke te lebu wani buka sombe kana ngun sala daro ni bibuka kina sira ba madal po Iyo, Dr. Tio, mga binakatakan na raya ang balatan ni klase ng unap kenda dagarang mga bangan doon tutuk santa katsu nga kala ko ko to may bino na tutuk santo tsunga weekend doon daw bakalalaw menda sa katsu ko siniraw ko bakandaro vital na takan deficit theory iya deficit theory ni inda vital na tang inda rin na nanda bos makabichi na Fijian idiom sa lebu nga nakay it's always negative bachikana deficit theory nangay pa madal tekyan na bakandindi kaya daka baka ele weekend sin totolo menda tomboka menda baka samtak baka sampina ka bang garamanda baka didi kamanda hindi na sasang kolak talmiki na ulta ngayon ni kalana tubo-tubo ka bati ka na baka didi strategic planning and research ele taraba chukuma na innovation so through research ninda baka tataro ninda baka dindi ka that's a skill you learn when you do higher education kero ndo bitang takachana critical thinking what kind of problem solver endo na kai wukia na nonda right na nonda bakasama that we're not going to be gullible na tamata bakang bota na kakena tutunga ma oyo but keba ka chuko weekend na bakasama tito critical thinking what kind nonda do bakan dindike endara banganga na yabutu ni tukutuku ya kandina sesen so menonda kachunga yo sesenga dale bangaramanda bakit hindi kamanda gabinak ni satong ko na mona liban doon ka na liban ni baka ganggaran dana bang ganggarkan YouTube man nga o tepe taka chuka na micro pati ka na pico hydro sama tata liban ni tugtugal ako makina nanon rambulya nga baka tikira nga ibale so rali da kapsar nga menon business ni sala ko baka binak ra patent taka na product rali ndo register taka na business and they start to manufacture and sell the products kalau lai serangan donga na udi way lilay ra koto patamay na way ra design ta nga non turbine rangay bulu man na kana baby yaya baka matele rangay tama kina and they do a prototype and they test it sa tongere nito subinaka sangay chuko talanga na kami baka murin daw lebu na way sa kabakan daw mada baka sore na wanangan daw singa sa nagay kina na lebu na kaso ninda kay durki naman kay hindi kaya banda kay red na lang katsa kuminon tabi korkor na why se ndo lebu na uda se na buna lebu kin na danyo we can create wind turbines renda ta kin na hydro lalay bangko me wale serang ano nanda lang lay buto nga mela katunga na grid naman tanto na kaya isa nida kami bito ko ni nga bito ko ni bito ko ni tuwa na karorwa yan ang garita lang lebu na research nang garita kin ni we can convert DC to AC direct current to alternate current. Sanda kali cukup telangan dorbuno mesto tekituki na karo rongo. Lako mena matan singa solar energy lain bitu me marutu na libo na pau se lako mai wai dagare na kaket kelia. Through research ni lako na bakan jindiki. Raw stranga to solve any problem. Omna kirando vital na takchiki. Dr. Tin don turang ni sulat kitondo daka batabagale ndo daka website there's so many ways to skin the cat. Kaya manambal ni sanga weekend na deficit theory. Everything there's a solution to every problem. Chuko na kene wale ndrendre, chuko talanga na kene wale raw smata. And undo kavi Dr. Tina kata ko ibina kina to have networks of people that we know. Singra ni dakilake na ka. Sinra. Chuko na tamata tamsa kaya ni chuko bir na kila na rabako roim baka kina ndaro ni ndabi tartar bera ni rangay bibu ke mai andro kam na nga pero bandin tam na nga na may chuko papalang ko bir na kay balangi mo kabira obang gara chuko yo na kango sanang kay kamo ko what specification what model sang kay kango sang tun ikor ni rhythm gongo so na bibu ken do na kana tamata they willing to help sang kay buong nga weekend to go beyond what we know. So ninda lande na wabuya menonda kilaka menda laka na waya sa sininomya ya sa nona talo kondro siyang batiki kwa but kwa kaya kami nangang ko ni siniklando na ka lako be Dr. T because she's an archaeologist
Yeah, Dr. T, there's hundreds of thousands of people of network that she knows. So kung nang connect ki ko bintu ya. So on kero le sot ki kaya through her sale no friend ko. So that's why do kan do ngad bagale bi Dr. T na don't burn bridges. Yeah. You have to keep building bridges, eh? But do live no da vi maluai do totol no dal totol. Do bagada no da vi maluai kirna wakanda. Se son tomate do sin kilai, and do chu weekend na almulmulum. Kena nonton do care vivo so talent do da weekend because you'll need that person somewhere down the line. And no man is an island. No man is an island, yeah. So sonongono wir sarang ana tomato kon do bina sin bina kan dabi maluai. And do le chiko sarang avir na kan dabi nakata. On do na lesson lebe au buli do bakale be Dr. T. Iyo. Bete or ni turang ayal totol sarang tonga yo sonongono. Erdo keleu bakale usan bakang kumena mosi. Yo sabi so sar bakale we viso na rai viso na bakasama to be friends with as many people as you can. Ando bakasama takan ni and nga bakale mo through urban and rural drift. We can salis tal chika na kor na ultang ya. Ipinakatunan dabi maluway eh. Dinako na dabi maluway. Ipinakatunan dabi maluway nararon na mundoli tikabuta ka namundi tiko kakede na malumo na siya nganin renre kakede tikabunga na kalalay. Iya. Kandina. Iya wasya mo namin na lapso tiso na ulutango na numamo wasya labo. Iyo kana matinga na nondalis tali may na koro baka babalangi kina koro baka biti. Ya na mati sangani ultang kero apital no kina. Iya. Nakangayan dura kau buli kin Dr. T na nondating ko na bisaw. Iya. Sama tutunga weekend ninda sobi nakatu. Tunon da vale tunon da motoka. Asana bisaw beka sornalis tali nonda ve koro baka bano ve koro baka biti. Endo ndende menta tingoma. Ana kani buli ber nangwan seda Dr. T. No pabri pinakatalangan na ni ro habital no ke sa Chico Soro eh. Au klasa ni risarap na ni ro video sa biuta ke na YouTube na nona talon ta Chico ko erto ada ka bando na meke na dana na matangali drift. Matangali drift to ada ka sar na baki Ronondolu Cincarua. E na norto sa rede Chico Robabi tini o sa Chico batike Edi e tuate na bisaw sayado sara may sudui taon o ira nangone sara sa bakay sa may dabuka na isya may banua na karosangay na kaba na beauty ni mo rosangay banta birira na leo ni nonro company na wo under company meke wo dance group sangay rto tarang rto ko yung ni telebu kerker mo do ngwaltal na kor rabilinga kyo ngon lo may biti mo ngwaltal sarang kay kira sarang mer di ngwaltal non ro di banua totokan si nakaro da kaba na beauty ningo aro sangay redoro na renre rasatawa matay na kena banggaray na kamunanga na merale imboka na kor ni sa dinde ni libir nga nung rasim berning ngoli na kor sarang kay takatakat kira na kanda rachukulom ni tauni merabitalo na matangay na bunara boy tikukina sarang kay sema baka malu mer sa ngol na ngoni sirik ni buli ni December mer sa tik bungol pa baka malu na kor mer laki buli tal na non meke na non vudu mer sema listal na kaya utalita meron na beauty ngo na ngona sara runon dol cin parwe so sa runon dol sa ngul rosare de moro na bisa saya do mai rosare de chik na bisa ni sa don gap liwe cultural gap yan ang unang sabi na kinakobindin ko sa bakalibutan sa bakami bakalilita kinagap sara libu nang sara lista na kor totoo ka sara yung gareter to talaga na wow na lala ni na mata mekia ni orto no to mekorto orto membito batal to na meke baka bono makawa bati kene buku ni meke bo satu nangon ni ko contemporary tal no no binakan da barang iya ni dari talangan ni sono ngono bikin dari bitan lo coba kan di kuah au klan leo lele saram bekan na tambangon na barong tiko ni to bisa kecuk baka bite iya bikin tambe kan itu tumbuh na karo da kabu na biuci ngo itu ati ke sa Chico Soro na non ro da kabu na program yang beletir sarang ni tambangon beleti ni lewir bakar sara virtu bakan ngani bulu bakar sar singkilatu era sing ni sa na koro era sing sar ni ngone ni tauni rasa kami virtu na ken bi mama kadina apa na muray na tinala mo na numi na tambangon iya ndara sarang na kana baka butukan ni
dona ngoni ai la kusari bebi nan doni wudu na korle ndamba tikira le tarong ver na nonra itu kutuk makawa bati kembet ni lebu talangana mekeni wudu na langa wudu cukup kena na itu kutuk makawa ni sona kambale tana bonoya dona ka bina ka dona karinda wulu kena dokter ti ni ke kasabi so mena bina katal na nandra kini mbula na be bunun da chukini ochi na kobindi ndra kambi bia no ndo sama tir chukuna wakanda weekend chukuma bi chaksangan do ndo lumban iyo menda do kotir ba ko semana lubenda ver no wakanda ndele da kotir tal na kor so chukuma nga mena no semailau so chukuma kandabu so matanggal melo mo bi se ver to wakanda to me bono lebu sindo ne ulmbal iyo na bengon ke nga mendo ngono ngala becer ngon sa mai tu sa mai sangana da bulun da dakakai binaka but menda no numero chuba le bur na lebenda beter no lebenda na men ngono ke ka mai le no ken sarde mitui iyo sana bakanga kondor vital na kwa dakabi dona turanga wutina chuk sarmelo sa turun sarbe ko tabale sa ko tan matan to na lebe muy ibana buno taurikina sangga itu kono tabelan sanga sa chunga ngona Facebook sa kita vital nga sare dengan yan sa ko tanga mena bam sa kono kay buto kono mena ngo sa komekina matan sanga sini ko ngori iya men da kabina kanda semula ni sember na kanda chukwa buki suba binna kasaranga mer laksaranga ibanwa laksaranga non renianu they have a feel of what the island is like le rona ma dao sin dorma sundana kada bando lo so yani beter no man me chunga non resama sema chukar na wakandra sema chukar non redeleni abu sema chukar boteke non robono bleta berkango me bagan dinta ni me hada babalang na ko bindiko obombo to weekend na barong chumengo the last resort is to go back to Fiji mendalo stalebono iya bleta na kaya ko ndando tani kidre to ke dokter tie ne okenda chukon ndo wolne kaumbula chukona kenda ngele bolai tu nonda matangali tu nonda tok chukona nonda busa chukona nda kau nonda man na kake de kelengo bolai ke tu kamata ndona abombo te vidana ndona na recording iliwa na katatonya santa vita no tak chuko deo ya na itu ka me na ni roba mama so te ke dokta tia me bakando te ke ni bi keda ni tumbu ngone enda bakal ben la chungo me kako ni ali weekend ya iya me ada mentana tamba tera murchu me go mera kilaira ba benaka era kilaira ba benaka da ka me weekend so ena ko tanga me ya ninda ba se matira chuko bate kerna kanda ngondo na tuku mbimbi menda we talenda sama ibuli benaka we talenda sama lotu ba benaka we talenda lebu ni ka benaka menda ka na no muchu na benaka sama ya weekend menda ba kan dota ka ver na lebenda me kunda benaka ngakenda saya dapat dokter yan saranga okla na kambing bisaranga na non resema chuko na ngone me resema chuko bono sera kilira mandanga na wakandra dona kambimbi ando betal ngaya non do vila kovi do bungo weekend do sarabital chunga na bola mata ni sali baka dengo dona wakanda da sangale soto chuko na bono ni ringu o sanga do bakasam takisa ngoni se bula kina na maramatinangu o kana kau se buli de biko ngono sa kalilikin weiro matanga na nugumbu korse bulat tu ngone sarken marama sono tukang sarken turang reni donga ngoni kero bisu mi akin be nunguta boleh ngando ne tuika sako cukup mendo ne bisundalo keto sale bisi ko be ndo bumbu li sembe cukup melangger saken maram ningen to redi keronga nunggu mumungo sa tambak na tang na nona maro ta ko na ni rodong olen keto ngol sa keto libitan lo sartunga windan reba kiro semelistali kantabo na bitan lo ni tumbu ta kemai na kaya ngendo sa ngani do most davna dan bu keneba matal tek ndon siang ni ali raw biya na ko dore di mi tinango na non do ko tikira na oir lang gas me ko ni sarangay ngon ra baka yung kina da sangay ngol chuke nambula mendangali ko chuka ni donon $1 mendale soli mele boli no kisni mati ondo ka chuke benituta binakata ke mesembula chuke may na wekanda santa ko te na kena to na kena boka ko te no isul mesembula chuke may sarili ken dindangole yan kenandasi kena tapioka kena boli na kena lebungan ni nonda bisi ko yan na kena binaka karon mo dabut ko na boli na bilawitaki dono binaka
Labi kau itaki o ka ndo ngana tal nunggu reya bir na lubenda dir clear cuk na bekanda la ka bekanda sen wala nga ni bir na ratamba bata sen ta ngol sir nga bir na bumbu so talanga ngona me rasa ngona pinaka ka ber kun lama kamay Minta kita talanga pa ko sarto kelme nandi sarto kelme lotok labi maruta kimbula siapa ko murai talita ka Dr. Tindu ano mukachuk ya na daka na vitangi ni do sote iya via we na daka menda vitangi ni do sambula chuko dengan dole mati sanda marau balatani ngone sambula chukin dele skobira so na bibo nongko sa daka chuko na burombula sambula chuko na wakanda sa mataro na bul makau tu barao na ulu kana rao nda pate nda bi marau taki kamida kelele ngana wakanda sa sanga ba so komunio tukuna da non som ke sa daka ni sambula tu ngai mati sa daka ngana kena lo tu ndale marau na ngon Adak sarang binong kuyaga. Dak sarang binong kuyaga. Talo tangbat. Dak mo talo. Iya, nung kuyaga isa. Dak no namba sa kuno namba kibit sa ngabulukin. Era ngai lakupat keda ni nabiwakan sa tikubuto mati chukin. Ralay sota keda rakan ramaraw. Sa uchi kay wala mbaka nambaki. Sangay bakadengo nung kuyaga. Nangon ra ngole ngani kina sarayanto nga non rebeleti doniti. Sarlengunti nga lututek nga na ngola. Remenda bitueni ra bitalo notu. Sundar bitangi. Siang so sinili usar belat ni bunga bira sar liri di koitiko. Klana ultan. Bertal no binakaya. Na rubarok tuk mawalitia mundo ke tal mundo kore tal no neno guyaga. Klana ultan. May matadaw. Ultan Dr. Tini Innovations. Oi ko apa medal chikana kartu sa takab chukurto na wakanta to na matanggali na koro nikolo me do tatai. Do tatai. So sabi so takana norto buku ni ngarabi songko me rao me mamanda ndo talanga na utang ko ni ra barong chukmai no kante barong chukmai ko saro nda da kab na burombula coba kartu barong chukmai o sono kante na wala bol ni fijina face sana bi wala bol ni sana na roko go sono karenda vital nota komenda visota kan onda rai Daka na burombula ni sambula chukar na wakanda. Daka rao na kena songo nda kana bulu makau. Vitalan no da langa Vitalan no da ngunyangona. Kena lebu to doko. Wol mena kishin mate me wawatu. Nangona nga langa kena wakanda. Kena lawa kunin do na betangiri na marau. Da dani si da meke. Sa may daba na nonambula iya sa baka batukana tu na vika yang karaba tu ngoli sembulkin and we celebrate it's a celebration na kaya balang na kasanga na kabutungo ninggali matanaw kan tukunira let's party na marotaka better na katiru to celebrate while they alive but sama matanaw kan sa sindor celebration ko sa sin wakilatu sa badeng sa sin kilaw ko na kanda kabatu iya so na rebo ya dar katalanga biro kadar mo chungo bo bina ka Dr. T ni bata-bata ngoenda bosa baka biti mbota sana ikla ondur ka utaletak sini bata-bata chuk me biti sini bata-bata ni wale singo sana TV me biti ngona i bata-bata sini chuk me biti chuk ya Amerika chuk ya Hawaii ora wango na bosa babalangi ora na bosa baka India ora talindo na bosa ndona mata-mata ngona bosa saranga baka biti mbota sono baka ndara ka chuk me isar ni baka ndotak mata babalangi Terus ang kadawitan no isa, terbe po sa tsara. Station gosa, station saranga. May bebo saki waka biti. O baka binakin na kim ni mantanga na bolo chuk mengo. No ni so mo chuk may so na vitalo da chicken, o ni bolo saranga men po sa baka biti. Kero ndra ka kero sa sanga ki Dr. Tia. Ke so mo na me ra po sa may baka babalay. Mertukon mo na marota kero sa sanga mi kero. So mo en baka biti. And kena wasa e matata e rako e titom. Marani maro chuki no nando baso kabiti makakunyel. Kaya baka ni vital no teko me chukma ibiti na bebono ni na sose yang gona baka chukina. Sana bono ni na ochim baka na lutu ni vital no. Obina kata muna na vital no taka chukona. Station ni sana bata. Vital no with Dr. Tina. Veka ke de daka kina. E daka saranga na bosa saranga baka biti. Na bosa enda sudu makina. Bosa kachuk with Dr. Tina. Kaya baka so na mekanda. Teko bono mro vital no na interview. Kaya kaya turang ni ra, kami ko may boso bakara. Iya. Kaya kaya turang ni nanronga, tukun ko may boso may baka nanronga. Se wakanta may law, tukun ko may tambaka may baka law. Iya. Se bono lebu, buo se kaun robe se madua tatay lebu, se may boso sarang amen na bosa. Iya. Se boso may baka ba. Se baka sao. Boso sarang amen ro interview merani. Doon bata-bata ngo, may maruikin na boso ngo may kakunyan.
in 20, 30, 50 years na bagi mengko sampai ramai ngaran itu kan endo na bat na katunchukin na po sa baka sawa ang katukun lako vital no with Dr. T Rosa Ele na biotinia sa katunchukin na po sa baka sawa siya dapat Dr. T doon mo malalaki Dia na saranga. Paham ni bina kata ko be labona no mo kotak me na bakasa bunggur. O klani bugo bikem ni na warong ti kumai. Bulu bina ka na tacho ni batiwale. Do bulu bina ka na siya mati kumai biti. En bulo ko to benda na marota ka chukin na madoni pa sa bakaviti. Kero sa bakita chukon ko kinalubeng ko nelewa. O merawaya na kaya marota ki chiko sa nabe ka mbuleti ko ko en nabe ka ni membaleta na basa bakaviti ya ibida na posters ni beka ka sa taka chiko no merawaya liu sa nambicho ko yan na be matanggali basa bakanan ronga basa bakandabu basa bakana mosi kaya na basa bakambua basa bakakumbulaw. Pabidi binak sarbi Pili Simmons, kita sa nakapchuk kay bidan na iba ka dewa, unang kay bitar-tar biya ka total na buwan biasa na, kaya marota ka mera bitar-tar may mera bakan dewa taka, na bitik niya ngo bir na lubenda na nonda dui bos ni sudo na totok kasar, ang kay tabot tiko na postes ketengo na madoni bulo Oktober. Madoni marota kini bosa baka viti. Au sa tali tak seranga bitar-tar mo Thomas Basilawa, kalau binatau bita mo ko na bitik niya ngo bitik ka mena bos ka baka nan ronga sa rongo binaka. Au sa lulu seranga no gureda. Boleh yau na turang nan ronga ngo sa kay tukuno ko biyaw. Iyo tao ta kam na kana baka ndaw. Au sa kay kam na kana baka ndaw sa kay servilo bo me bola na kana baka na mosi sa tarabatal nga ko na basa kumbulaw. Totoka. Sa torongyo mo Dr. na na kete na kena langga baka mo ko na wada. Wada na ulu o kana ngwa baka boka. Ngwa. Iya. Ya saranga na kena bos takinjina. Piwa langwa. Endo na kanda kachimo ngo na bata ni piwa langwa baka biti na tata iya na lenju tata na lenju taptalian do tukun chuk binak malu may polonggereti na turangan go na non baunggeti kenda chiko menda marutak menda dimbita kana non da bosa niyo dalaka utali tak bakal lebu na turangan go na non do waseo kana be kai klendi ko bunwa ni bosa da marutak ndina ni turangan ni Arlandi iya sa ini mati to ko na marutak na bunongo ndele mokotu may mode may lawe iya na marutak ni tutak chunga ko na da bosa kla Dr. T ondo ge obaka sa matakalis tan yan kan go obaka sa malis na koro verne kan de vera borong chumengo kla nenge la ko ndo na kay balangi ina non de tiko anong gundali santo na kan non da manduata kan da bosa na baka sa nga na kulisa ambita ng buhay na nata na malio ni bana klasa baka enda manduata kan nga mi da buti men da bosa ndo ko me chungo ni rede mer ng bosa men da bosa balangi no sa bosa nga na bosa baka biti ranga toro men da buto ko chuko sangay baka ndo ta ka vera kala at least they can feel how we feeling kala hindi ko baka somta ndas nang kaysa nga chuko men da baka ndo ta ka nanon to bosa baka biti men da tukuni bir na bosa babalangi baka da mer bang karamen to no na translate mer baka ndo ta ka no da bosa ni me so tukuno mbulu me tukuno mo ka hello how are you iyo mbulu na ko tiko Magkay bang karang ako o di ba kandaw taka na po siya? Ano mo na yung matangaw niya Martina? Nung gunda na maramong ko. Tsaka minisilan, dyan na hindi na saranga. O kaya posto nga ba na mo si Ben na tamata kirkir? Tamata kirkir. O nray ba ni basi, nray ba ni trekta, nray ba kaya, kaya na mo si nga yan, galiway ko nga. Rangay vital no mayo, dinduro ka na tamata, loa, sen kabika, sen nawa, sen rom, nanduro ka na tamata ko, nung kunin ko, kaya thambol nga na lang ko, baka na magbuke. Ang kaindir, sarang kaindir le nga meron ko na tapi tukun cukup mana ba? Rela ko lang kilangan. Lang ko sarang laki na lang ka, nanito lang ka. Ya, okalan dia. Lang ko sarana ko na lang ka baka nabung bukil lewen na. Kaindir ang kapital nga, sabi ka din ko niya, may no koko. Beto ko na niyo kito nito lang ko, nito ko ko kito koko. Koko. Basra nga na ang ganito lang nga, Dr. TV, kam nito lang nga na marama. Doon na nagunda ko, tsaka manakon ko, maram ni Ra. Maram ni Budalewa. Andi bi ka na dana. Ako na may tsaka nito kor, may bako tsaka kor. Sinikin lang, sebelum na ako nilevo. Ako, bosa ito nga bi, o tsina ba't kiluben na, bosa baka. Ganyan naman na, sa takos mo yun na nga na ibuli. May lakas ang buhay koribuli. Ngayon mo ito ko, niyo raw bibasa kito baka. Na din luben, o kin lalay. Saan kayo bibasa ko biluben. Hey, in lala, may humi. Ikin kinalala mo may ngunuti
bos tu ngabo ko bakara kin lala mai somu i nona lesta langon lengo le tang sar ko bicaran ina don marama chukumiran maram nira bos tu bil bene bos tu ngabo ko balang na visi na todo bos tu ngabo balang na visi na todo yo ko na kada ka ko bos tu ngabil bene na bos bakara rong binakanjin ndora ka do o mo binakatikim na maramo ni ko tiani ena ve korona ve sana vakaturanga viti oni marro chuko no muni langwa marro chuko no muni ndali no muni tata ngor na kambi me kakunial ni bosta chuko no muni bosa ni kone re bos betang apa ngertu na maram ni rai gori vakatua sangale kile no kontok ya ni bosa ini lala iya mai som i bostu ngapa karame do iya ndak ka binakaya iya ulutang na binakata ni osia memembaleto na sol baki. Iya, sol baki o ndor ka utare takena doktiti ndor ka ndare no bule na bulan ni sol baki. Ni sabe vi so chuko no ndam bulan ni kuwa. Klame na bulan ni bulan ngapa kana kor. Sar lak talene no kor no de bian. Abi so no ndrai. Sar bina kata merawat na bulan kana koro. Me chuko talanga no ndrai titi sana karba ke dora. Merawat talanga na bulan ba ke lawe. Na bulan ni bising Kaya ento na ultang o bakasam takatsuko na bakasam ko endo ya ngandre pasal ngamay may bitang no teken ni ko na cooperative iyo na cooperative ko buti bitsun ko sumadali bebe endo si rombe ka nga na co-op sambulati ko iyo eso era torang tsuk may sa tsuko na matentu iyo sa tsuko na matentu na Ministry of Commerce, Trade and Tourism and Transport sa tsuko nga birto na kene wale na kena sangai me kere me bakanduri iya raw saranga na kena bakanduri na co-op belete na kena may solumena bakasame me bakada kabe kenda belete na nandang bulni sol be kena toki nda chukum mena kor nda bakanga taking gele tei yo nangonong ko o irna wakanta na intia sa bakanga takabakaliw na geng ni musundob patake na soran tau tei soran tau tarabale sara may takaba baka lawa sara register taka balatin sacho ko ni songo sangay raw kira mera kirbibu ko ba mateng tu kaya ndarbibu ko iyo rala ko ba nambangir le register nanonra co-op beto bakara chungo na kena natap sa ni rada ka kiba kabir barong chumingo iyo na kena register ke raw sare limanga na ida bikalawa sena step serandra bakamuria andoya mera apply mela ko bana Ministry of Commerce mela bakalew form iyo bakalew na kena ve kakede o chasang kai ratuban na kena committee iyo merani ra lewen na song ay already chuke sindo na kena wili ya de daki but ram ni tiku bubana tolu se va rosar ni le tolu sang bulu rosar ni le indonan raw wakatonga na lebu ni kena wili iyo o cham sangai chukosarea orto na founders meeting mento nortom bosse orto na lalarto form takana orto tiku buna na kobombo meraw ni wakanduri na rana merene takana kena law ni pakai ni takaka batike o deso ti merto to be office bearers me kena presidenti me kena buni bola me kena donio batike na committee o cha sangar to balewana no to form to sangai bitayani meraw ni register take sangai so batike na ndora kena dur na fi o cha sangai approve take nangono ngai bakan donio kena maybe may bana registrar of commerce baka mura sarang ko na cooperative act tin ka dio do sang bulkaw na o sa sang sul no to Steve Kitty na Steve Kitty ni sang baka din tag ni sa ko no to co-op sang to tiko na mate no to bosse annual general meeting ya nakapso na bylaws ta na roni wiliken na bi matagal cooperative iyo na tambani tete agriculture na to na lala ni musundobu na ken and harvester erto tambana ni susu bulmakau wiliken erto na marama ni tasir andora to se lebur to na kabongo wat kambo iya o mo tangan ni sabi to ko lebur to tambani tete me bunindawa sando do merto na bagay wala iya erto sana register iya
sangka cuko irna ecotourism eran rapa kai dorsangan go mena kor se bidna kor sinto na matanggal mera bina kat mera takap na bisnis ni sarbanua rosangan le register tak talang se ke ka cuko dona stole le mena kor na co-op iyo sendo company ni security sendo mendangan lalani do baka di lori se baka di ben na basi sana bisnis le ni taxi ya rau ke na cooperative bete na buna o ka ke na ko balete ni rau la ko bata sana na baka sa mo bete ke na bul na sala baki se da mo ni baka sama don sana ke baka gali baka la ta kisar sa to kai iya ni do tal ngana ka kiro rei da bi kumni na barong chumai pula binaka chine hazel no pula binaka kito rei da na lebu ni bibu ke sole tu na matentu wa ye bungo weekend na itu ke baka da siang so chini matata weekend nge chuktal nga weekend na yalo ni rere sana woro kena dar bana musi baka da do rere beka na taro se menda laki ngole saranga na kena volleyball ye na beka ken mo gere do tame merwai ni tunga na website na tutu ken iyo nakairoro ki nang belete nangono ko nangali kerbe bukia ni berton tambani matentu orto sana taromai chukun don nom do songo so be ken na borong chumai ni ko na ken balambal ni songo ya me register pa matentu belete na matentu ni ko sabi na kato ko me menda musu ko talangan e baka dawa so register ken balambal ya chukun mo na certificate of registration chukun mo tax identification number ndolon mo bank account berarti dia buka mai ya serang anak kare bina kat merai iya so indo talang anak kaya bina kakina ni cukup nando ko porque baka indo nandi na we solimai so nando bibu kala kumai sini boleh nandi no ya bana tamata baka indo lewe ni co-op boleh bana cooperative kampanye yo merani baka rota kana kena nduri na bisnis ada bidi baka mana kore saya cukup dorong dolongan new se songor sa kapchuk sarte masi se rate yang gona se rate indalo sona lebu sanga no kana manita siri mai te lebu na sana ba na budum baya mai rewa en raro mera ba kai dormo yang kain total na kena langa chukun don den rebi ke na ala batai iya na ala batai iyo na ngun sala yo ngore chukun tanga sinrani tia me mulmulum Bapa baka lo tiket menda kuni pakai tor, right? Tiku mananga. Iya. Renta pakai tor. Tapi nak tolong akin ni baka lawa. Meda ka kita nakam meda ka pakai bola. Iya. Macungan ni bola roro. Ketika baka itu nabi lengang tele ya de loma. Sa kaket sa pakai bola gitu. Iya. Anjin. Tapi tali sotel nakau ronyo siya mayana. O tali ta kana ulutangan go. Kung go siya mingo na salam biatan. Kau guna bio on boss. Sila ko siya batchengan ko. Oh iya, oke iya. Dana ultanga o bakasam takachukon ni dokter ti mentor vital no takai. Baleta na weekend nda buli binakai. Ninda o bakasam takachukon bakambala bu na bekango. Nangun nda buli binakin nda lay bakana madango. Dorkana lebu ne bakanda graduate ma USP. Ya ore chukon na pepa evident donon dulu bitunan raw. Era graduate raw baka masters baka PhD sora baka degree ni songa o chinga na nonra torbol sarabang kara ta kai ya we roman nga na lube ndo ngone be yaw bata ken ndo ngas be yaw arto bakoroi na chemistry bata ken biology ndo ka spatial science na geography bata ken land management yung ngono gor sabang kara ta ka ndo na kangor nda bakasam tango to be self-employed. Ndo ta kapag libungan na bulangi, uir na wakanda na India, uir na wakanda na Loma, Vekenda ni tuki ni ndo uchu nda toribol. Sanda bina katunga mi bakaran nda takatake. Yung ngono ko sanda nda takatake, sanda bina muray doktor ti. Tena sare, tutel mbia kasonang ko kera ngoni sala. Enam nda bakasaganggara, yung ndo na kau ndo wasebir na
nunggu ngone buli matanga menda kuning wawa mesa nagali toribol nagali banggar takatak yo matanga wasi nga matanga nunggu talo balak leka sember ni toribol usa takatak raw usa banggang kara sa ko temen yang ngone asi sang kina internet se libungan newspaper na Fiji Times ngal sarangan na newspaper bangkaran na vacancy usa te ko bol Meda besar na ngona sa advertising mikin na nakatakaw litore na Fiji Museum. Ay ando na kau santo kanin bol bir na politiko na ngonong kondo kay kuni wara ka mong turno mo bola mong banggangar. Sember ni turno mo bola banggangar raw. Anda sa nakaya ya besar nga biyaw. Au sa takataka raw chiko usangali au buli chiko nakataka chiko na Fiji Museum au torre bola nga na barumbuka au sangali nakataka officially ela siga moniti na mata tarap. Ando nga nakau biba bonggit kini bikim ni na torre bola tiko. So ngono dolok mi biket na leilai baka menda kai. Se ngoyo undergrad se si merni Bible me chuk sarili ngango ni bola au ngai banggang kata kata buta sarangan na lubi ini tu tata leilai. Nangono apa bonggit ko chikino kabi ko tako kuni wara ka mo torre bola sarangay ka ko. Nelebu wawa sar mo torre bola ngai banggang garisa. Chuk beka ko mbeka na yalo leilai yo. Kero bitala timbe ka oya undone sana au sanga ni leilai bakau o baka na kalo au sangai bitena nungu bakasama ke bakau raw ni the common doraka enarawa chiko bio na rea au sangai mani ngole ni kir mo bitena nungu bola kerkere ena nungu ngole na takata kongeronga di murni ke tole tinkaono na applicants ono nga ketonji kitaki ena neto interview oya undo na ono ungalay wasay tali baka maluan na oiranjing taki kato sanggali leruwa nga oya nga bat kendo turangan India bagil misang bul au nangone au bakirusang bul chikin au kakere everything was against me and kay ren au rini tabutan baka kandabwe everything was against me. I was a young girl with no qualification, no work experience. I think everything was against me, gender, age, work experience. Nothing was on my side. Everything was on the other side. Yeah, in total na yalo idrumia na nungwali mo tornei bola mo lak mo bolem nga biyaw. I can do this. I can do this. Betalio yung bakrusang bulu. Betalio ni ngoneleo ni biti. Betalio ni siyang work experience. Nothing is impossible. And it happened. Ang ngoli na karuan ni nang interview. Karong kali interview tu na kinakaroon ko na turang ako ya karoon lakubat. Yan baki limsang bulwa kanala. Head of department, head of science at Cathedral Secondary School. Oya siya masarangan yung head of department. Ni si fresh of university with nothing at all. Ang gaya bakasamta kina kaya baka raw niyo takabayaw nganelo ni Viti, anybody can. Kung ano kinubeba ang gitskim ni chikin ang nganelo ni barong chukumen ang nikuwa kakuha niya lolilay. Kakota lang ninda ridi kanta sombu nangono bangara da kina mutuko nisa oyo sing so chini kilango isa I have nothing kakua bakandua nila ko mibikenda na deficit theory. Always tell yourself I am somebody, I am worthy and I can do it. Iya bena ka Dr. Tina be bakan riti chiko iya mumbo to ngone baka tiki ko apa tiki talanga ya sobo chiko ndongo semester me ochina na bulios pe usa apply HFC or tutorial ke bocho kondo nung semester me usa taka tu ole ite ko na loans officer na sambang ke chikoni ko HFC ole taka to kina me do ni toribol ngo toribol usa taka uchi sandin dimbe kana nguna ya club ke mni lembe kana lo mutu ke mni tau isa bulchi ko di saplara muni taka iya apply ka kuni orere ke bakanga kuretale aninda lotu sanang gay soli nga weekend na yalo ni bakambota me chiko weekend na rai ena nongo na takakongo moding goma me chiko weekend na yalo kakuni rere ya nangon talangan ni ko ni ndende chiko na takaka lebu na buno rebina katumentala volunteer iya na volunteer verto na lubei nongo brada korto chungo chungo nga menakor sa kironda labusan buno merto Ray volunteer kan patera bakara bina kacunga mereka kata kamera rata nila. Iya, you have to sacrifice. Baca na ray, baca na puno nita kata. Erbina kata mereka itu mantang wani bakada boy. Koi koren nuitaki, o yalon din na takataka, o nasangan inda umbera mai, o sangan baka soli ulumbale, o bina kana nombi maluwe na puno nita kata. Soli biko na takataka erani kita baka nini biko me kakun de supervise taki ko, mo takam na takataka mo le rawata.
nakakede ke kai weekend da rong chuko menikua sa chuko nanti bolan da bina katum da ka le kere bana son bono mo volunteer le busar na bono rabina katatuna be buke le buna NGO rabina katana be buke mo le solo no mga unai taka toka boso toka enang gaya nga menangon nang kay tandolo mentan mata katum sa orto sa ngarai cunga nangone alondina Nindo boleh talangan na volunteer, no the CV, ya dona varita kibinaka. Ni chuko weekend na yalo ni volunteer, ni the soli kenda, pakati kenda, mena kako ni somi. Ken balambali bi koya bi bata kataki. Bartak sartunga ni o nangwane ngo adorobo singonele ngwane nuitaki. Ni sole sarngana nono ngauna, mesenga ni somi. Ndakila nangwane ngo, pakatun chuko lobo lobo. Nangwane ngo sa sombek sarna kasengo sabi nakatanga mo somi. Sabi nakatanga mo somi, senga. Wakataba, ni sesenga no matakataka. Sole nga muna volunteer mo nga lako na Nature Fiji, lako na National Trust, Fiji Museum, sengole na singa toka sand dunes, lako mo nga tukutuku mo tin katum tukuno yung au sulia mo volunteer. Era maraw na limbo miko. Naka daktati awa kasam taktal chunga be kenda da sator vol da chunga ko mena koro dalai bagarita ka berna kanda na koro ni tamatabuli lelewe na sona komite na koro na komite ni bakamdangan ito koro mena muskoro sa chuko turang ni koro sanga chuko na be komite ando tamban ni mbula tamban ni tambangone komite ni lotu komite ni be bakatore takitaki chuko mandangan na secondary school but kana primary school rabina katuma sona dorbo kana ngonile merlelewena but ni sa chuko ya wer na bilu tekena tambania randra bulana no mu reference o principal ni korbuli se o manindia ni komite so chairman ni kango so turang ni koro randra bulana no bol ni non rabi to kon mertu kon na ngoni go sa uchi me no buli mai to na koro me lewen to na komite go ngone nui tek sar ba lewo sili teacher aid teacher aid ndo talanga na kawa kasam tarchu ni lewo nang gele na koro wakala mo le te mo mandan go biangon se to bole mandan mo longan dalo benak dia la sara o na ka ndo ka vi dokter tie da samme bul sarano bul yo nanga no nga ndembal ni sudu ma no kila na bulo na banga tagingele droka no taleta mo le stale banangele you have a degree and you also good with your hands orang vi malwai rano tete tomata kokoa rano o banga takana no mo no be kai tu biko ndo na kambimbi mo no do solingo no mi danda ubibuki ko la ko na bosa na volunteer a volunteer is unpaid services wakasam taka chuga and we are all volunteers in one way or another so we all volunteers but to serve people oiko o solekin no ngauna solekin no mundina solekin no muyao solekin no mangosa solekin no benak beto weekend da warong chumeniko ke baka chungan do baka nanan mendale daka menda so mikina and we forget about serving people and then a complaint ngana bengon oyo sin sobnaka na bate asaranga na kai chuko weekend lagalak sanda sin le marauta kanonda daka but ni chunga lo manda da binaka to mendara chunga what will I get at the end of the day. What about if you forget what you get at the end of the day? Keep serving and give your all. Ano kaya kami? Baka nga titi. Sino titi? May utsangan doon na bulo rin madaw sa madala na uwan titi. So nung una baka usap to nga may mutuan titi. Lakomando na tangin lamba. Sa lakomando na walug Kau talabi kaya baka doon na kau tito. Enda baka tindanda ka. Veran daw utein do. Veran daw teyangona. Veran daw teyindalo. Lakomando na walug. Veran daw titi siyang. Lakotsungan titi. Itu ya taruh cukup minggu labo. Dapat nemu nirai membelat tembakan na FNPF. Biar pamatala kini se dapat nemu rai na urutangnya. FNPF bakal ngai papalengko that is a retirement pension. Ini sulan jenazah na superannuation. Bakal ngakin may Australia. Dan superannuation. So ada kabunan life insurance. Mera bita tukirin to na Washington non rai labo. Maybe kita kabina kin na Fiji National Provident Fund. O sabang madala ko matudo daga may HFC kita ndo deal bakal lebo batikir to na FNPF. But ni lebo na wakanda ichiko na non rawasos ni labo na Fiji National Provident Fund senga non deposit kita ndo kerter bi Fiji National Provident Fund. Melako mena non labo musuki so that they become second collateral mortgage wanandi na ya. Balik ni komen non labo kya. Yo Fiji National Provident Fund. Kaya makanda biya durukina.
you can run durkina voluntarily. Sangkan bal me chukina nanomu modaka tunde run baka le form o baka baka musila bota ko berta we me da buna ngono sale deno sanga yo tormeno no me la muse. Che da ba so minutara sin total na kai chukumikina. Iya, saya baru batarong chuka na buku ni ken na muso na ilabo Iya. Na non renuindi chuka na tamata kata kembeka na kau reni reda na salangko do na taroya Iya. do na taronggo na buku ni market Iya. go tarong chuka mingo linga ni wow Iya. sa lebu na tite na market baka da na bangaray ni market Iya. iya na sabi ta na takachung do na ngone bilak sara nga ulutang bibi nakket kedengo yan ni be tarumay ni tarumay Iya. totoka fakauchi Iya. Na makete ena bakatau ena lebu sarna kai. Iya. Wala sara bakatau na dabo te chiko. O tako sa mga bakatau ba na Provident Fund weekend na Provident Fund. Andro na kero vital no ki tabalen ko bidan ambag sauchi. Kasama ko tabale nunggu ilaw chiko na Provident Fund ni bi. Nunggu bell nunggu kabu ko tabale. Na nomu ilaw sara ko chiko na pepong gore. Ha? O tako sa mga baka mamamanakan na vital no at ang baka ko na nila kakusa o kanyan sa buwan nila Provident Fund o bangga iyo ko nila ang katabala siguro ni bakang bote ni nanduya na baka balatan balit ni chuka na lawa bote na nonday labo mararoi dana ka nga yung daw lang ka baka liwi ka na ito okay liwi ka na ito baka politiki eran daw lay utama iso na ultang bango baka lele tiken se menda mai ririko se menda mai lomalenge menda na numo chungo na milioni baka raw na milioni chuko na Provident Fund ena baka teke sindran la kon labe me lembino waletu sem ena kaun labe me diversification me invest ke bana bono ela ko chuko me meroni rawi labo tali labo iyo Andra kango renir to ka bana ka na FNP fortum na na ito ke ko rata ka tsiki me ba mata tete ke ni tuku bango ba tini lebu na tuku rada wir tungo sa tuku ni sa ngana wala na ko sabot sa marreb na kwa tsiki lom iyo ko baka ko na tarong tsiki mengo isa iyo ko ndo tan na ultanga Dr. T ela ko tan mekina nonda klano nda baka ni bana matanitu sa nonda baka ni bana sana be uno bangko via ono sinu via lang kataka bakalib. Iyo. Sinu via lang kataka bakalib ya. Nakangamenda kawaitak ngamenda. Dapat kapulitir tsunga na lubenda bale merda kap tsunga na kabila. Ka Mama Roy. I think we'll come back to the to square one. Iyo. Na ndaw Zakazaka, na ndaw Bosota, na ndaw Yalondina. Iyo. Ndora bakasam ko kichungum dogale. Baka ngata ka ng gele. Layo na kachukuro Provident Fund. Teital chunga nangel. O kabe Dr. T. Gai bidana bakimengo, gai runa bakimengo. O salay dabuta mantan ng mengon. O baka samta ke? Naray baka almo to. We Provident Fund chunga. Kito mo chunga Nisulandi ko. Amerika taka chunga titi. Nito superannuation chunga men Nisulandi. Ela bela chunga. O sino baka bote nindo na baka balata. Tormenta nga na ela may Nisulandi chunga na Kiwi Saver. Ya may tika po no na Prime Minister sa Bakadingulya Helen Clark and non Minister of Finance ko Dr. Cullen. Dahil ni funding na Cullen Fund may Nisland na Kiwi Saver. Ito ko na Kiwi Saver compulsory savings you have to deduct at least a minimum of 5%, sorry 8%, so 10%. Yeah. Na ilabo ya sini compulsory it's up to a lot of people. Sangga mi enforce ko malo me baka lauta kit me rawe yang ngono it's a multi-billion dollar industry in Islandi. O lestel mande na vital no raw. Yan no raw baka buli sana nga ngono man Islandi to save your money. At a very young age. At a very young age. Yang kawal sa dolon sambilon. Sa iyo sambil raw to. Yan na lestel me yan ang bulan ni Almatua, Dr. T, nang bulan ni Mama Roy, nang bulan ni Kuni baka sambo, nang bulan ni Laway kenda benaka. Mandalay tubala ka na nonday tuba na mandalay baka temkina sarin to kasona kabe kenday ya olis talaman din Islandi na nilabaya sang kay thakapan na matentu me to invest the money so chuko na local businesses in Islandi are investing but majority of the funds were invested overseas
Melay bakasudu to make a lot of things. Sangay so milastalama to the contributors, to the beneficiaries, which are people investing in superannuation. Obambot is the same concept, maybe it's in a Fiji National Provident Fund. Should be nakata to be sound politically, Dr. T. Yeah. Metakun ni taro vitalo na vitalo baka politik. Pada nabuko nga ni taro may. Nugo baka salang ako na malanga. Chico baka dengu liga ni wow. Kaya baka already no to financial statement, ready to na audited account ni Fiji National Provident Fund. They're doing so well. They're doing very well. It's an entity that has been managed very well. Na politik erto nang kita na matentu. Iyon na business na titingan na titi. Hoy, benak. Iya, mecha ka weekend na alun day, benak na taro. Unga nakabanggoy na bang matata ka weekend, ay? Iya, datalo no ka ubi wasiala mo. Tapos benak sar chiko na vital no ni ko, benak bali bikim nila siya chiko mai. Singa tam benak chiko bikim nila chiko mai tai. Keto Amerika singa bakaraway chiko ni kuwa. Benak bali sar bikim nila siya chiko bule benak tinay TJ. Iya, do bule benak may Amerika. Iya. Nabital no nga na na solo ba kya tolo mata kurwa ka pa chumay na wase ndua na wase rua nabital no ta kana baro nila ko na koro na non ta bakayo teke de mentele na kain da kila kende wasu ningele mdala ko beti LTB berton to bani Vittorio Bono na ultanga ya sanda kale bosota na bulan na koro chikono da rokobir na Wakanda na lulu ni koro o turangan ni koro, turangan ni matangkali. Sana kay besi ko may berto na tamban ni Titay, siya tamban ni Ngol-Ngoli Kaya na binakata minda bukay. Ana libo na kanin bulaman na koro. Susuman man. Layado siya na ulutangan ni Solobaki. Wana baka dapat ningon sa chikin na COVID kiro abital no kini kay Dr. T. Kabi Dr. T ndo na kaya. Menda sa ray baka almotukin na. Ni uchi na COVID na atal menda kaya dasang nikila. It'll be worse than COVID-19 so na kaya mindan daw na bo me kan wuli baka lebu sarang abika na itam benda chikongo lebu chunga na tite manakor ngai chunga na tite te chunga na tapioka na panyapiu na kumala na chai na bundi sus chunga na malaya la ko chunga na lo manime kakati kita ngai chunga ke bakar chuk sarame kina son luvenda merre chuko ondo talita ke bakar lakin na luvenda dorbo merre baka lo mato te kira merre de kira nan ren bula that we don't grow money on trees. That money does not fall from the sky. Di ba sa tunong ko sa mga babalanya? Nangon merliba matubalikin ay? Kila nan renre. Sa tapo mota. Iya. Yan ay ulutang ni Solobaki. Bati kena madao tol sawat kiro redi chuka na itu na kena bakatataro strategic planning and research na numutuba. Bati kena namu bakatataro. Bata kena nomu wanga taka sona bakasa mabubu merene bukena non tararaw ka iyo na may daw sarang na madaso chena ultang ni innovations non tarare sona bakasa mabubu mi bukeken iyo okay Dr. T sa daw bia siguro na ultang obya bang madal taka na fermentation bata kena na fractionation na ultang na kena balata chuko na way ndilo bata kena way new bata kena norto sa ka chuko bida na wakandango norto susana le kanade na kena the purified kena way new male da kena sona virgin oil bata kena lembule sona soap do talaga na maramang ko bia kata na mo wasena da no litia kawin ro may makalataro ng may marta na market taki ni Bikay sa libo na tite, sa libo na way ndilo, na way new, na sobe. So there's a flood in the market. Baka dapat na market yun doon nga nilang ko. Baso ni matuku. Litia kawin. Utalita ka makalibo na din kampanya ko na Loving Islands. Binakatot kaya baka sabi kim niyo ni panggari ko na Facebook. Ni bisa matala nga, bisa sanali ka na diya. Rundo ta katakat sarang nga makalibo. Ro na marami ni Longo. Marami ni matuku kaya marami ni ono. Nabuko ni noon raw bukay ra makalibo na token ingele. Nabuko ni Beka na makete. Sada ka na oni, sada ka na way new, nandilo, tamani taman na yaule sa
sa te ko bumer ba so kumun may biti na market bakay te chike na maramongo to wala mo ni bangara na ngon salbi tartar na ngon elengo litia kawin na roni ngole ni na no ni bi korkor me buke ke muni na market ndora kaya uri de ngon elengo Loving Islands na website na website kina na Facebook page Loving Islands to tokasar na kaya kam na ngon elengo and she's very transparent sengay bersi pero mo nga nyambak tul sa ngulu na ngon elengo sa chiko ko be na dapat na ni kampanya ko na para sa millionaire na list na Forbes list na ngon elengo na kampanya dito ba kachingo kembal sa chiko bina kana ngone lengo nakanga italekin na ngone lengo bina katoko mibuke na korni bas ko ngone le ni Australia tamana mi Australia na China na maram ni matu ko nga ubina kata mo so mga yani na taro sambi chiko mai membaleta na bakata taro na buku ni makete baleta ni sa lebor sa tite lebor sa listal kibanua lebor sa lesita biuni lau kandabu sa lebor na bika sate iya bakata na market ko me ngole mai tai ngole mai na bese burbura na ngone lengo litia kawin na bebu kasaranga bike muni iya ando tarong chumengo yo o Felici Fatafeye kira chumo ko na website ni Susana Likana indo ngaindu yani iya chutala nga na Facebook page na Vivia organic Vivia Felici iya Susana Likana dia bangari ko nga na Facebook maram matotok maram do daka na maramongo ro daka patu binak saranga bata kay litia kawin nakau tali takata nga bilitia sang wala nga ni daka pat kerna no korni basu sena no na basu mena sa no lau daka nga ko na biyan yon kede daka melo may biti already ko chuko ni le daka saranga ibono lebu daka unrobe mbo madwata ramba lebu sarto na daka ni ngone leongo au kila ko nandubir na ngone lewe na yang saraba lebu na no bono ibiti ngone leongo ngol tok nga single na no nando ba madala iya baka batukana na kaila ka iya so tarong chumengo o Larry Fisher Jr. na invest iyo o bangbote na ni vital na tingna ultang ni investment na kambing bisaranga mo raida na company o we invest kina it's always safe mo lako be unit trust unit trust into na petorto na ilablakan they'll spread to all the companies Beleten na mo invest ba na company ikumuray na to financial standings medyo ko na audited account but I think na ibagaray takin to o unit trust that's their job iko na bulya na units or tong kay turno na mulabo and they'll spread it to all the companies that they invested in Chuta lang na stock exchange sumadala indolo me kachungo may witi so rasong chungo beleta na COVID komendangan na i Amerika ngo baka tau saranga na kanang bulong-bulong binakan indol rane red na stock broker baka nga ko na vital na taka na kamo bolia na bukei ko merede ko na shares rane bolia para na Fiji Kava na Fiji Kava ni kachumaya na Australian Stock Exchange ASI otarong chukon na turangay ke boli shares kinai nangona sa ono na sente 6 cents per shares yan ngono ngo lore na shema kad it's gone to 16 cents a share tumba na cents it's grown by 10 cents so that's a process batanga dorokango ni taro chumai ni lako bana ni nakaka kadri bina kata ni Google is a very effective search engine Motepta kina Australian Stock Exchange share broker pona Australian Stock Exchange tu mendanga kina nandon taman list level ni stock broker What about Fijian Holdings? Iya raw but wala siya sala ko ba na unit trust maybe I think is the safest basta kayo on the safe side it's not too risky because they spread the nakayo ko boli ndongo tortumgo men talks bakadaba raw ni vida na raw and a payout ko investa ka ronondol nandol and bakataw saranga na sa ni shares bakataw saranga na sa ni shares kaya betor man nga ko na 16 cents
posesa na daba na Fiji cover ayam na taur na $1 cukup ku telepon sa cukup na ka 2,000 divided by 16 cents is equal to your number of shares. Asana kami torto na shares sangay bulbat may nom certificate na lebu o sangay wara ka to me to so that the value of the shares nangone to so that can say from 16 cents may double to 32 cents na kaya kan berembal you making already 100% profit when no shares that's just 32 cents wala ka makangela ko may $1 per shares. So buying one share from 16 cents and now you selling for $1 a share. So from 16 to $1 you're making a profit of there 74 cents each shares. Yeah. Kung samatakan it's safer but baka total nga how the company is doing so nangone la ko dake la ko it fluctuates so sorang do bulbul tak non shares nangone la ko ba nakasartunga ken non share na kena tumbu then they can sell the shares ni bulta kan binakatala mo rin no stock broker non broker chunga to kuno mo bulta kan and they will look for a buyer at that price. Totoo kasarang natarya Ken balambal sa libro sa bolisetico totoo kasarang sa ando na tosya. May baka pa madal ta katsuluya ka. Iya, pa madal ta mango Felici fatafe ni iyo. Porque wataura na baka sal ni broka malo Don. Pasarang it's very clear sorang do naramadagan na bullies na stock broker baka rere. It's not rocket science. Kita kan labo may baka yang uto. Because the stock broker arto na nalasta ka na market. Arto na baka madal talang because sunungon sa chuko na mutumbon do na mo shares punter ka and you want to reinvest ko na kabi ko total na company ko is starting really well and we forecasting that they'll do well in the next 6 months to 12 months. Sharon Vidin to focus to middle range of 2 to 3 years. Excuse me, what's a joke? So ni borong ko na bakasal na bakasal tiko. Bakangan ko ni lapan level bale. Levital na pati kain doy chukwa ng bangke. Na bakasal tiko kung ko na level ni bale bol tiko. Kaya boleh ko na kanada, kaya boleh ko na kanada. Kaya boleh na property ang ko na level ni deposit ko na solia. So bakangan na kakiro vital na tak chukma liu mo vital tar pati kira era non rabita bioka. Era kilabe na nakara na kapchuk. Ito talaga nataro na volleyball si tarbale. Iya, volleyball ti tarbale ko rin na ultang benaka. Weekend na volleyball chuko viendo nga ko bakasal. Leka sar weekend. Madaw sao chikro vital no chikindo na tabalengo bakangara volley property chikisuba. O kasar ko wawa to kitiri. Message mo ko na Facebook. O tayo patakasar na search engine na Fiji Development Bank mortgage sale. Kaya baka chukon ng pen wala chukumengo. Fiji Development Bank mortgage sale. Sanggala ko mendo na list ba kay tamer ningele e mortgage sale to be Fiji Development Bank. Already saran tanang gele may one buka may telebo. Sabot juga basang bulu kali mana yang baki na lisia volta ka chukwa o bakang boto bibian donan raw se runan raw na yakana kanale. Se baka to no buno bang ngarakina. Yan agricultural lease. Kapag chukon na mo bang residential property chukot lang aberto. Mortgage sale is the way to go. Beta nang ngunong ko niya chukon na ko bindo wa pa kasalkina na laman ni do na bula sauts. Weekend na bang karang gele chiko. You can run a lot of aberto le watarong indo na mortgage lender. Se indo deal tak na broker usually the legal department. Chukon na banga or they usually appoint a law firm merto di ba kana mortgage sale because it becomes a legal conflict to the mortgagor and the mortgagee ni sabia volta korto ni sa sinsom chukman na mortgage so to nga basal tiki korto ngona buno chukin na balea and you can apply sangay reno apply ta ka baka no muna tenda mo intaka then they'll offer you but they'll offer you mo bangarata lender bank who are going to finance you to purchase the mortgage sale. Ratalangan nyo lang na Fiji Times, to classified section, it took in on a list of mortgage sale, but nanunggoy bakasal, it's always to go online. And right tarong sarang na mortgage sale through the bank, mortgage sale Westpac, mortgage sale BNZ. Arto nang garoton bitumorto na listing whoever is dealing with the mortgage sale and the lawyers that's gonna be involved. Abong mo ni matatabi kenda so na
iba kasalalay. So ito nakai binakakina na list na agriculturalist. So nung lakuan ikin satu raw to na bal. Kaya baka kalau ng bulmakau satu raw to ng bulmakau. Satu raw to so na tete. Satu raw kin so na yasi. Satira tu in sona kaulelewu tabio kanandalo. Sata kana flow folklore sa banakaya sangatal nang gay lakobo tokeni bonoya. Sarto ta kapsar nganam bai sarto iyo lokataka sa kausar ngamanaki. Yeah. So those are a lot of advantages. Iya, nakabali besar sana kerungan rame kerung sana denguike. Ele besar cuma natarong oleh mai nakakirun nakaba. Na vital na video lalai kerun nakaba na bisi satu goi matanda. Belete ni lebu nataro dindu ulutanga. Na rere ndo makame donga na ulutanga dona video. Dona ulutanga dona video. Na matata ke kembali balo ira nangai bangangar memori sarna reda nga real estate investment, FNPF investment, stockbroker. Karo sana kaimbita nga na video under those subjects or subheading, meron ni rarang kinananom ni Watataro Bate sona ulutang ataro mo chukumingo. Karo sama madal tako chinalom ni Rona Bula sa uchi. Ningay ngola nga na niro nanongo YouTube channel. Na libo na video bango na taro lako chukumingo karo sama madal tako uchi. Ito taro mo is the stockbroker genuine or iyo, ang gari nindo na kaya na video labo kaya iyo, pati to style sa wala nga nindo na uwabi mama na nirubitala no bikim ni natalo chuk may basota sana musuko koso na ngay indo tala na nirubi do memori ngay biyungan kin misaran biyunga into those subjects me bibu katala nga binakabali bikim do natalo chuk baleta ni taro indua taro tala chuk na buku natala na bila sang bulan raw ra siya ni taro chuk santo no ya baleta ni sambalaw chuk na nga no tala nga usabiakan meli begitu salibah kami sa pami ni binaksar kina bakali bikim ni na barong chukumay nakabakali bikim do na chukumay Amerika na sema chukumay Dr. Tio radyo wamadal tanga bakala kabera na ituba bo balatan na be kami ada bera nangone na program bo sa bakaroya dango niko bombo chana may dabakina isa ndra kan ro maro ta chuba biyatin na bibu kana solo bakasala iya ena bosa nga bakabiti iya na vital nongo me sato stalo Dr. T no nilak makawa no na bakabuli dira tsaka nangone iya sanang kay toman tsaka na baka madalta ka bira kanda iya beka na numatiko iya binakabali besar pa binakabali bikim ni nanom ni siya matiko may na bito ko hindi na sordo ba matarum-rum bumay karo sige laylaykin baleta ko na itabi bimbi garabi tsiko bikim ni ken pabi ni binaka so wira pa matarum-rum tsiko may utarungira dapat na bunara matarum-rum kila singka na ka iya sige laylaykin matangod na itabi bimbi garabi tsiko mende may nga bikin sara kaya ka matarum-rum tsiko no masulay kemni me mata mamaratal na mata muni me ko na rumbo Dr. Tio matarum-rum ko rawa kanda tsunga kan tsunga rangon tsunga menakor isa ni sorwa matarum-rum tsiko mengo kito kelabi na tsunga na muni kito reder ke so sa kiro message beira isa na makango kile ko binakato sa bendera kaila ka so ka sanga dun tsiko me bale ba tsunga no tsunga na dun ro na mata dun ro ba sinto na dun tsunga me da ni lutu menakal senga ni sini pinakadan rakir na dun ro bakalele ni ba matarum-rum kar ni tarong yung amay sa dabo ni rumbutaka aw lang kay somayan ni nanom ni taro sinto lang dito mikro bosa da chigen nike se mikro ka chigen mindana bosa sini binakay ni siya sini batabat ni lotu sini batabat ni politiki batabat sana kan di bakarama ta kakacik mo mafileo ya o sini klana da mandara una da dun ro bakacuma bango mafileo ko ni dun lala kana lai tete ni be ko na dun ko dun to teman kaleu ya kira sampai ke tambah kadali ya dia mentok ya nakalas kiri tambah kadala ni na emojis ni teman dun cukup sari sawo cukup sari sana rada ni to tubo mayor to na emojis ya to sama liu o ko cukup santo na ka bakal lebe no nangangalo melay tono ka sara ko dun ra o kacik Dr. Tio so kacik mengo ni tambah kadala senga sinren tambah kadala to dun ra ko cukup sari sawo balang kangkal me bang linga bebe ada balu Tapi na bagaimana iya. Sana sa tanong ka daraling nga bebe tu.
Isso, vinakatire TJ, iyo, vinakavalevu. Valolom sarchuku venonguyava. Iyo, vavini vinakasarchukani vikimni kersara na sema tiku mai venkosa na lista albeka na program vir na ngone. Iya sana mbiunga na YouTube. Sana ulutanga meleleka nga Mengane tirchuka na ngone batin sa butal na buli au sa buta bulital na madongo. Kero ki nuku boy olio. Saboro mikro lako na muskro le titi manda. Iya. Tapi nak mesabi so boleh nilele katalanga raran de bomre dokter tio talita ka chini kina chini kalim na miniji. Iya. Krosa ng bitanga baleleka. Iyo into club bullet point Iya. Boom boom bakango. Kaya olive bangar mo kicil dapat kamu kata kaban dua rua tol sangkai tuan merah rawe. Bebe lima ngati chini ngana miniji. Gesor kena pakai salalai dona video. Iya. Nakabali besar vekem ni na semti kumai vekem do mengilan do klam matakalele chikungo may Norway vekem do may Europe Australia may New Zealand Sekian seri dia betul kau. Sekian seri kau kan. Omare betul sumenro. Sampai menanen rauso. Isa iya babi ni naksarchikan vekem ni kersara vekem ni na pa maturum bolo mani kemni olo mani kemni ono sekan ditundro vekem ni klam nakana dam ni 55 iya ono lo mani kemni Minto mentang amore de maturungo bitu andar kene romba. Tambu. Kuna viromba. Iya. Nakabali besar na siya matikumay. Ito kay bitar chuka na nongu YouTube channel. Sana taka chuka nikina na live. Ningay sar-sar nga kiningay wasayan. Nakabali besar. Nakabali ni mo to ko vera. Sana lom sara ni bikim ni kersar. Ana vese buru-buru na vese bitu lom bakal ni bikin na korro. Iya, na bakarong chumay. Ikaron dorong chuk sono bakanda. Ni sa bakarong la kumena channel ni vital nongo. Rabi bakarong sarang abana live. Sora la kumay suba. Sora la kumana sono ndalana. Binaka bakal lebu na vital. Kuto ko ng repepa Pepa. Iya. Nakabali besar. Iya, ni mo toka. Ni mo de. Iya. Naka